satu Malaysia duk marah dengan O'Reilly. Sebab apa? Sebab dia kutuk Malaysia. Jom kita tengok video yang dia kutuk tu. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay? They cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. All right? And so I don't know why you're going there because now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. Siapa dia O'Reilly ni? O'Reilly ni ada bekas host rancangan The O'Reilly Factor, antara rancangan yang paling top dekat Fox News pada tahun 1996 hingga 2017. The O'Reilly Factor adalah rancangan buah bicara politik Amerika yang popular di mana O'Reilly ni mengupas isu semasa, membedah topik-topik kontroversi dan berdebat dengan tetamu jemputan. Ini boleh kata zaman kegemilangan dia lah. Pada tahun 2017 dia dipecat oleh Fox News. Sebab apa? Sebab gangguan. Akhir sekali dia settle kes ni kat luar mahkamah dan lepas tu dia cubalah buat comeback balik dengan buat podcast No Spin News. Tapi tak adalah meletup sama macam zaman kegemilangan dia tu. Jadi korang rasa kenapalah O'Reilly ni dia suka sangat petik Malaysia? Apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah.